कोंकणीच्या स्पेशल या प्रोग्रामात गीता जयंती आणि मोक्षदा एकादशी स्पेशल कार्यक्रमाक तुम सगळ्यांचे स्वागत करत आसा. स्वागत चरडुवाल गीता महात्म्य प्रोग्राम तजमागिरी संपूर्ण भगवद्गीता पारायण गीता शास्त्रविद पुण्य य पठेत् प्रयतपुमा विष्णोपनमवाप्नोति भयशोकादिवर्जित मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत् गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनम्. गीतासु गीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविद्या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माविनिश्रिता. भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतमृतं महत्. एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नमानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. तुम्ही मुखार सोनू लायक नमुनेर शिकून कोरनो देवाल प्रचार करची तशी जावो नो देवाला कृष्णाला मागून घेता असं. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः. ह्या पहिल्या अध्याय नाव विषाद योग म्हळ्यार कसं की दुःख भय आमगे जीवनात केदन कष्ट दुःख असता तेन्ना आमी आध्यात्मिक मार्गार धांवताची. तशी अर्जुना मस्त प्रश्न आयिल्ले मिता पुरुषोत्तम कृष्ण भगवानान ह्या भगवद्गीतेचे उपदेश दिलेले आसा. संजय उवाच तं तथा कृपयाभीष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विविधा निष्ठा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्. श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्मान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्. शुच्चैवान्तरे भ्रुवुः प्राणान् पानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्षापरायणः विगतेश्चाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः. श्रीभगवानुवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः. श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा किं तत् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमा अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते. श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्. श्रीभगवानुवाच भूय एव महाभावो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्ययाम्. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंहितं
यश्वयोक्तं वचस्तेन मोहव्यां विगतो मम। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञम् एव च एतत् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि नानानां ज्ञानमुत्तमं यत्नात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। Hare Krishna Mai, Leela Mai, well chanted. Changa silana. Tumi anga Leela Mai Singapore atukunta magiri Bhagavad Purana kedrai saga klasa ke attend karta. Sri Bhagavanuvacha Urdak Moolamada Shakha Ashwatam Prahurapyam Chandasi Yasya Parnasi Yastam Vedassa Vedavid. Shri Bhagavan Uvacha Abhayam Sattva Samshuddhi Jnana Yoga Vyavastiti Danam Damascha Yagyascha Swadhyayastapa Arjavam. Arjuna Uvacha Ye Shastramidhi Musrijya Yajante Shraddhayanvita Tesham Nishtatuka Krishna Sattvam Aho Rajastama. Shri Bhagavan Uvacha Kamyanam Karmanam Nyasam Sanyasam Kavayo Viduho Sarva Karma Phalatyagam Prahustyagam Vichakshanam. Khattenki Krishna sa, Khattenki Arjun Jana sa. Thanga Vijaya Sunischitam. Thanga Yatra Yogeshwara Krishna Yatra Partho Dhanurdhara Tatra Sri Vijaya. Thanga Khattenki Krishna Mata sa Guru Anika Arjuna Mata sa Eka Shishya. Thanga Vijaya Sunischitam Monsanguno Yo 18 अध्यायो अंगा समाप्त जाता तुमका सगळ्यांक ओढ एक लगेन गेले नंदी सांगता